Maray, ada kwartam dita? Kita am nga awanan lakaw. No kasta, agpadpada ta nga awan kwartana. Diyak kayatan ti umutang iti Bombay. Taurag lemeng ka, mabirukan da kamulat ta. Ay, kasta da itan aya. Kuwan, Maray. Kahit asino ngay nga raw ti pagutangan ta. Ay, agpampanunot ang nga raw. Ay, no addan to malagip mo, wano mapanunot mo. Ibagam kanyak, Maray, tao mo tangak manmat. Gumatangak man, kagawad. Hanya gatangam. Anya nga tati pakaigatangan na daytoy 1,000 pesos ko. Nay, nagadumot na kwartamon. Ne, kasla di kay mamati, anana. Nan, kita hakman. Dito man niyo, 1,000. Na. Sangaribo nga agpaisaw. Sagsa sangaribo pay. Nangalaam iti kwartam. Ay. Di kang katawa, ibagam. Nikit kayat kung harod tayo katawa. Ibagam mo na. Naguray mo ta. Nagbayag ka mamang ibagan na ya. Ay. Inutang ko. Nangutangam? Nagalisto kay na ng damag. Sino tinagutangam ta umutang akmay? Kanina na tuyang. Anya, ni Marituyang. Wag. Adda ipautang na. Nagadukwarta na. Aya. Wag. Nakakabil sa jay shoulder bag na red. Jay mapugpog sa T-strap na bag na. Jay abot-abot ngay. Napunno ti kwarta na Kasta aya? Ay, aglup-lupyas. Ay, padaanak man no lumabas di titersenak. Umutangak man kan kuana. Pampangutang kagamit ti kwarta na natuyang. Italang nga amaw. Naistorya kanyak ti may sa tanod ka. Apay, umutang ka. Wen ko ma. Manaw. Ay, nagbit mo tanti umutang kan ka? Zero interest. Kaya't kulat tumulong kada kayo akabarang kaya. Ay, umutang man nga raw. Sige, ibagam numanaw. Marituyang! Maray! Apay, Maray! Umay ka man, taday bagak. Ay nabambanlugak anapan nagpautang. No kasta, talagang agpapautang ka? Kituwang, pinautangak laeng itay ni Kwarog. Anya ti kayat mo merienda, Maray. Agpilikan, tajak pabayadan. Amok no nya ti kayat mo, Maray. Di na kun ay-aywun akasta. Ibagam laeng numano ti utangem tapautangan ka. Pautangan na kitan. Kituwang. Ay na, talaga nagsingpot ka, Maray. Sige, mga road, pautangan na. Manaw, tabilang ikaw ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, nagado ti kwarta ko. 11,000. Dito'y bangir a bulsak. 11,500. Dito'y bangir. 11,600. Uy! Chip! Ha? Apo! Nagadon a kwarta. Sapay bilbilang dito'y paraangan nyo. Ay, si kamot gayam pulain. Ay, Balato nangalabit iday ta kwartam. Ha? Ay, inutang ko kininana to yan. Anya? Uray siga, imutang ka man, Chip. Wan. Ay, uray siya, imutang akmay. Ay, mayat a pagutangan ni nana to yan. Mang tadadagaws. Nagadumat dan tila ako, Maray. Imutangak ka ni Marituyang. Ay, talaga gayam nga agpapautang. Wen, Maray. Adaw ti pinapautangan nandito barangay tayaw. Win nga rod. Uray ni Kwarog kat pinautangan na. Ingga maumutang kang kuanan Awan, talaga nga isutiran taek. Mapanak umutang kan kuana. Apay, Maray, abirbiro kam ni Tuyang ka. Umayak man umutang kan kuana, paray. Umutang?
Agpapautang ayan ni Tuyang kaw. Katuan, apay, di mo amaw? Diyak ka muna itangar aramidin na ah. Ay, umayak umutang. Isu anaskan ang makasaok. Tuyang! Apay! Umay ka man, tada bisitam. Ay na, thank you, Mare. Tapi nautangan na ka. Kaya't kung arod ti makatulong kada kayo nga awanan, Maray. Ay, talaga ka sa puulak ti kwarta ita. Awan interes na dayta, Maray. Awan? Awan Kaya't kung arod ti tumulong. Ay na, agyaman naklaunay. Bayadak tumutlaang kalpasan ti may sa abulan. Sigay, Maray. Ala, agawidak nga rudan, Marituyang. Ka-thank you manan. Umay ka man dito'y Tuyang, tadadamagagkin ka. Apay, anya ti damagam. Agpapautang ka? Una, taado ti kwarta. Kahit dagita papautangam. Ammo damatlaang tagbayad. Una, tako kumarik ida. Pinautangak ni kumarik akwanang. Kagawad day jay. Ammo na ti agbayad ta opisyal ti barangay. Pinautangak pa'y ni Marik Abanang. Asawa ni Kapitan. Nalaing agbayad. Sino pa'y dagiti daduma a pinautangam? Ni Kwaraw. Pinautangak ta Chiptanod. Nalaing matlaing agbayad. Kasano nga no saan dang agbayad? Ay agbayad da. Apay ayang ibagam asaan. No saan dang aron niya agbayad nga? Ay saus, di mo man panunutan day taba daw. Agbayad da kita, tagagayam ko ida. Itulog man ijay ilay, Kwaraw. Ay, sanak nagpasada ita. Mapanak makidate. Sino nga rin ti mabalin namang itulog kanya ngay? Ay, Douglas! Oh! Itulog nakman! Ay, pasensya ka. Sana ka pasada ita, paray. Apayay? Anya ti mapaspasama ka na kayo at tricycle driver? Kuha, mapanak namin makisugal. Sayang ba Anya? Well, hindi makisugal usarak mo dyan kwarta nga inutang ko kini Tuyang. Ha? Inutang mo? Isugal mo lang? Isak lang kaya. Pati mo ni Chip. Chip! Aw, Dada yung ngay mutang ka ba? wang. Di inutang ko kwarta kininana Tuyang. Pag-date ni iti chicks ka. Ay, nagaduti agkatang igetersina ni Marikwanang. Inaldaw nga adaw. Napuno nga min, titagila ko na ijitarisina na. Jakpay lamapan ag singir ita. Huway ngay. Ay katbay akpay laang mata, makalakaw. Ay na, nagsingpat ka matuna yan, nagpautang. Kumarik nga road. Na. Kasta ak amang ipatag kadagiti ko kumarik. Nasingpat kan sa unay Siningir na kan ni Marituyang. Ay, sampay mat, Maray, si Kangay. Nalipatan ng samot dyan pautang na. Saan tayo nabaybayadan? Mayat gayam apagutangan ni Marituyang. Malipatan na ti agsinger. Baybayama? Ne, ninsamot Marituyang dyan mangay ayam kanya. Maribanan! Ahwan! Isungag pa isaw. Maray! Anya ayati masapul mo. Umayak ag singer! Awanak, dito balay may. Ay sigay! Ag subli ak tulangan! Inakaon! Sige, Maray. Napanan ngagpaisaw. Apay, anyat masapol mo. Umayak ag singer, Maray. Apay anak kami suot ka. Ay, awang pagbayad ko. Ay, ala, sana balay. Ag subli ak tumanal. Nakasapsapa nga umay kag singer. Alauna iti malem, Maray. Malumkit din Awang nga ron pagbayad ko. Sige, tag subli ak tumanan Adupay di tangal daw. Maray, inlemangak ni Marituyang idi may nagsingir iti balay.
Siyakmat, pinasabtak iti ko silap. Okay. Nagawid adagos. Mabutang siguro iti ko silap mo. Wala, agsublin tumanan ka naw. Ay, kinapudno na. Ay, jak kayatan ti agbayad. Magpadata. Bay aman nga agsubli-subli nga agsinger. Kahit nakasinger kan. Awan nga road, agsubli-subli ak nga agsingir, ngam awan ti agbayad. Yay. Oh, kita amday ta. Kukumarin pa'y dagitan. Ngam di dalat ta kayat ti agbayad ken ka. Ilumlum manganda. Kahit kasano itan? Bayam, an-anu saklap ta ida ang mapansingiran. Mabambanog ka, mapanagsinger. Katanya ngay nga road. Ay, madiday to yung mapaspasamak tuyang. Maray! Umayak man agsingair maribanang! Ay, sus! Ay, maray, dagito'y asaw! Bugawang mata na! Ay, daw, may nakagatunan! Ay, tumaray ako! Tumaray kan tuyang! Ay na, ayaw na hindi panog ko. Ay, maglakit tayo ta sa anak kamatan dagiti aso ni Maribanang. Agad, apay adito tersinak ti tinurong mo nga eh. Ay, umayak aginanan adito'y maray. Tagsingirak mutag. Agsingir ka man ay. Kahit saan kayo pa'y mut nga minanagbaybayad? Awang nga ron pagbayad ko. Dinakbog kawan maray. Tay di pinautangan kayo kat inikan kayo adag house. Agbayad ak tulatan no adda kwartak. Da kayo pa'y anak kautang ti makaungot. Idarum da ka no singir ka singir. Ha? Sak pa'y ti darumyaw? Talaga. Ipabalod da ka no di ka sumardang agsingir. Nagturay kayo met anak kautangan. Kung ket aluklukod na kalaeng dagita ko kumaren. Ay, pudno ti ko nang badaong. Inton maminsan tuyang, di mo idan papautangan. Tasikan tumanantag tinag-adakais. Ay, kasano nga ta ang makasingirak? Ay ket, ipakat mo na ti kinatuyang mau. Nanabanang! Woo! Naimpaglakit din ta nakita ka dito parangan nyo! Apay aya. Ay naagong unget iti tersinan ni kagawad ko anang ninanatuyang. Agpungpung taut! Jay siguro utang tayo ti pagungungtan na. Ay kat sigurado anana. Ay sos, masapol nga nakagbayad. Ay uray siya, agbayad ak matang! Nagbayad din na kwarong kan pulain. Isuada kayo. Agbayad kayo matan. Awan babay nyaw. Ay, dahito ti bayad ko mare. Ay, dayto imot kanyak, mare. Coins amin dayta. Ay, bilangom latan, Ha! Nasayaat mo! Saan ka din nga gungungat mare? Ay, kompleto dayta bayad mi, Manipod ita! Saan kayo napautangan pay? Nagalas ti ugaliyaw, kundi utang kayo, ngumawan mo't gayang panggap yung agbayad! Ay, nagbayad kami lang arudan, marituyang. Ay, kas nakunakaw! Saan kayo napautangan pay? Hulaws! Ay, unay kayo mat ngaminen na nakwanang kan nanabanang. Ti utang, naskan ngamin abayadan. Asaan kat nga ilumangan, wano itanayan. Ala sigay, ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Kapitan Enteng.
Umaykan ba daw ang tamangantan? Anya ka di ti masida. Jay inalak ijay bangkag abunga ti singkamas kan palang. Manahin! Na, Porgain nagmatan iti ruot! saan aruot daytoy? No nasustansya dagitoy. Ha! Makaumamat nga raw no isula nga iso! Ha! Agtubon to ugot iti bagay! Ha! Ay nasan kan nga reklamo? Imbagkit di at adda. Basta! Awan ganas ko na mangan! Kanayon lang nga nakasta ti masina! Idas kikiday! Papanam, katrabain. Ha! Inak man nagremedyo iti naimas sa masida! Pagremedyo ang kumangay. Bukod kung dito ay diskarte, tuyang. Ha? Basta guray ka, tainton sumangpetak, at danton na imas asidang inta. Ha? Sa bahalin sa manan ti pampanunutam ba daw? Di ka mangiramraman? Anya mangiramraman? Di kan tupay pagsidsidain, makitam. Aha? Di kanto pa'y ilutlutwan. Sa pinagsadot ka nga glutaw. Nakidin, tapno makaawit ang kadagaos. Asitiglaan di papara. Nay, anya ngay deta yung sangput mo. Abuyo na itaoy. Ha? Diniliw ko ijay bakir. Anya nga abuyo? Kat no native mat deta. Native amanok. Nagbit kan ngay no ijay bakir tinang tiliwam. Basta abuyo na itoy. Awan ti akin manok. Anya nga awan, kinurimus mun samat ijay pagapapunan da. Saan ba ta? Ayagtal na ka. Apay, adda bakir di tarubayan. Ha? Ay! Psst! Shh! Di kang tagtagaray. Parchimkit din tapno na imas di sidain ta. Abuyo ko naman. Gumatangak man iti bugoong, Mare. Jay ka di dakkel abute, wano tay basay. Jay dakkulen tapno mabaybayag amay boss. Ison tumat lang ang gumatangak tumanan. Adtoy maray, awata maud. Agyamanak. Adto'y matibayad ko, Maray. Mabit lang tasuklian ka, Ay, agyamanak. Nay, bugoong matday ta ginatang mo, maray. Ay, huwan, Maray. Agdengdengak namin. Ay, ni badungkaw, di na kayat dagita. Iso anang remedyo iti naimas asidaan may. Anya nga tinremedyo na. Ay ko nagnanam nga abuyaw. At dapay nabati apang maluman nay. Naimas nga rod, ano abuyaw? Nabayagan day di pa nagsidak iti abuyo kahit. Ubingak pa'y idi. Insang po day di tatangkaw. Nay, apa yan, Chip? Nakamisukot ka mag. Adda ka di parikot? Kasanaw. Awan mo tantay dakil ang manok kao. Hindi pa ka nakumadagiti manok kao. Awan mo tang. At dapay na ijay di kalman. Kaya't mo asawan, Chip. Idi lang rabi iti panagpukaw na. Wan pulain. At dapay di kalman kunak nga rudain. Nakita kasakbay nagapon da. Pagapapunan da ngay. Ijay basit apunti sa lamagay. Ay, amangan mo tano. Napaniti sa bali akayo. Chip. Ure nagapon iti sa bali akayaw. At dako maita. Apay nga awanan iti nagpakana. Ay badaw, intaman kit di ije bangkag. Awanan ti masida. Iso nga intag puros iti kumpurmi di taan natang. Imbagladen dingo. Ay, sanain. Ado pa iti babalin at iliwan nga abuyaw. At ang sakit di pagpaamom iti abuyo Ha? Ay, Wayne. Mala, si kangarudan ti mapan, tainak man makisarsarita kadakiti kukumarek di tatersina. Saan man atila malawlawat mo ijay Ay kadipindi no anya ti malawat dagiti kukumarek. Di iso matidengga. Awan manantay mangukukop amanok kao. Ha? Sabay ado ti itlog nga ukupan na.
Naulilatan. Na, Balot siguro daginyayan, ta inukupan na iti sumagmamanungal daw. apay nga agkarapukaw matanti manok mo, Chip. Sino nga iti agtatakaw? Anya din nangig ko ngayon bagayaw, mapukpukaw. Ha? Jay manok ko ang mangukukaw, tata. Tinakaw da. Sayang dagiti itlog nga ukupan na. Ha? Saan asayang day itlog? No balutan, ilambong mon, ta si daemaon, kasjay. Walang sayang. Tano nagbalinda ko maapyek. Santo agbalinda ang manok, di may mayat ko ma. Ha? Ang tangay ko awanan, tinakaw damatan. Na, naglaingan nga ginangala. Taapay adi mo nasiputan. Ay, nakapsot ka ah. Mamuwag to lang no asino ti agtaktakaw iti manok kaw. Ipakan ko kenkwana si bibiyag ti kawitan kaw. Uwen, ano masiputan? No saan nga ay? Kasanaw ang maipakan mo. Kumaray. Anya ti sidaan nyo inton madamdam. Ni, apay nga umay mo damdamagan ti sidaan, Maray. Win nga rod. Apay atipay si daan me ti damagam. Amangan kunak nubulong ti sidaan niya. Da kami kinibadong ko kat adobo amanaw. Ne. Kanayon sakat amanok ti sidaan nyo amare. Awan met nga rod ti makitak atarakan nyo amanaw. Ay kwa, anda pangalalaan ni badong ko iti abuyaw. Nagamo ka dagita nga abuyo kada kayon? Aboyo nga ta. Saan nga ta amanok anitay? Umapal kayo lang, takanayon anaimas ti sidaan may. Ay, enak man langan. Nagawi din. Imay nalaimbaga amanok ti si Dada. Win nga rod. Ay unay matan ni Marito yan. Adda ka di manen mapukpukaw ang manok mo? Ada. Ay, numaduktalak lang tagtaktakaw. Diyak lam mo ti sawakan kwa na. Aguray ka, Chip. Mas daawak man kinitatabadong. Takan na yun nga ibaga na ang manok ti si Dada. Kitaw matarakan da. Pangalalaan na nga iti manok asid sidang da, kat awan mo't manok da. Day tangarod ka. Chip, nung ay agronda tayo. Saan? Ha? Nagronda tayo. Oh, Saan nga umay diag tatakaw? ayunan niya. Saan tayon tun amaduktalan no asinaw? Talagaan na laing ka, Chip, tano, Chip. At dapay da ito'y dinawat ko idi nga adu nga aspaltaw. Kas to'y ti aramidag. Tapno maduktalak no asino ti agtaktakaw iti manukaw. Sigurado nga isarunuda manin di aguk-ukup a manukaw. Ikabil ko da ito'y narunaw nga aspaltaw. Iti batog ti pagbatayan. No agbatay ti agtatakaw. May lumlum ti saka na. Narigat ton a makakal. Ikaragak amin da kitaw. Tapno matiliw kon ti agtatakaw. Papanamanain kat na rabi ay. Psst! Inton sumang petak. Sigurado nga addan tumanen pagsayaatan nga isang petaw. Manok ka di manang. Shh! Sa uka sao? Kumkumpor may tisal sa lodsodan. Apay aya. Sige, innakaw na. Inayad. Asidega ka, nidayan ti mangukup amanok ni Kwarog. Ha? Ne? At dapay inkabil na pagbatayan amang gawat. Ay, agyaman na Kwarog, iting kabil mo pagbatayan. Agbatayak
takas to. Apayain. Lumlumnad mo tanda sakak. Ay, tulungan na. Ay, naunag magayam. Ay, tulang. Ay, gagayam tatakaw iti manok, ha? Ay. Manon tinatakaw mga manok ko, ha? Ay, saan kwarog? Ay, saan na siya? Italaang. Agululbog ka. Ha? Bistado kan. Ay, tulungan na. Ay, adan samot aspalto ng tisakak. Sakbay at tulungan ka. Ipukaw mo pa yung asikati agtaktakaw iti manok ka. Ha? Mamintal nga ipukaw mo. Ha? Ay, kababain mo't akwarog. Ay, maasyan ka kanyak. Anya maasay. Kakasiyak ngagtartarakain. Sika, dahi talamang taktakaw ti araramidam. Ha? Ala, agriyaw kan. Ay, kwarog mabainak mo't Ay, pakawanan na ka din No di mo ipukaw asikati agtatakaw iti manok ka. Panawan ka nga ro dito yan. Ay, aguray ka! Ay, di nagpanpanawan Ay, saan ka makapanaw dito? Ay, no di nagguyudahin. Sige, ipukaw mo nga ro din timbaga. Ha? Ay, siyak! Tinagtakaw iti manok ni Kwarog! Uy, tampay. Ha? Tapno da pagnakmam. Ay, Madidigra ka mo't siguro si kang agtatakaw iti manaw. ay, uwinain. Saan ako nagtakaw iti manok? Siyak tiyagtatakaw iti manok! Apayan ba daw? Anya tinapasamak. Nagngisit dagita sakam. Aging gadita gurong ma. Inikan ngamin ni Kwarog ti espaltaw, ti pagbatayak ko ba ang mga alay ti manawk. Ha? Nakita na ka? Uwin permi ti babain ka. Pinagriyaw nakpay imbagag asyak tagtatakaw iti manok ni Kwarog kunak. Anya? Ay sus, ada na ka nga. Aduda! Kunak man no abuyo ako nam? Saan tuyang? Nabayag mo't basitin asaan nga imalatiw ni Marituyang. Ay, mabain siguro. Agasam tay baga na anaimas ti si Dada. Angam tinakaw na mo't gaya. Sa bali awagas ti naramid ni Kwarog anang duktal itagtatakaw. Win nga rod. Jak ni namnama ti kasjeng ay naramid na. Saan siguro ngagtakaw iti manok? Nagtakaw pa'y isun ti maatap. Ay, win nagwaras day jay nga inaramid ni Pari Badong. Uray saan nga iso tinangala. Addan tulat ta agatap nga iso ti agtaktakaw. Ay, ti pagdaksan na, no adda mading aramid. Sikat atapan ti tao, no adda karngi ti dakis ngay naramid na. Wen agpaiso, tanakuna maray. Chip, kumusta? Kompleto pa ilang dagiti manok mo. Awanan ti mapukpukaw. Awanan pulain. Manipod idinatakuatak ani tatabadong ti agtatakaw. Nagsardeng mo ti pan nakatakaw dagiti manok kaw. Kahit manipod din. Saanan nga ipaspasin dayag ni Tata Badong, manok kano ti si Dada. Sanda siguro nga agsida tawan mo't manok da. Di bali, Chip? Ano, kita kami to kini Tata Badong. Bagaak. Tarakenton iti manok. Tapno adamot at ipartyendan no awan ti si Dada. Saan kita mapanagtaktakaw ti aramidan da? Oo, na yun, ni Tata Badong. Tuyang, inkaman kidi idengdeng da ito'y naalak anatay. Imbag tadain sangput mo adengdeng. Wala, imbag da ito'yin at awan ti pakasarsaritaan. Ay katun si kantumo nga main. Idi agreklamo kano kanayon adinengdeng ti lutwa. Iso aday tanapan nagtakaw ti nararamid mo. Anya nga ita. Di mo ni palagip da ita, tuyang may love suswit. Amom lang arutin ti napasamak kanyak. Ure lang nagpukka-pukkaw kin nababain anak. Ay, Tata Badong! No kayat mo tiyang sida itidingwan, agtaraken ka.
Saan ka mapanagtakaw tamadi nga aramid day na. Tamaduktalan tulat na nudumtang ti aldaw. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Kapitan Enteng. Naglakat ti agbalin a kapitan, kalalakaan day ta at trabaho. Ay, di ka man matagsaw iti kasta, Mare. Nagkunakan ka matanalaka. Oh, iyarig ko kin ni Kapitan Enteng. Apay ni Kapitan. Umawawat lang iti honoraryong aramidin na. Na, saan mo't Mare? Kalpasan ang maawat na jay honorarium na. Agkoy-koy-yakoy langan. Di mo ibagbaga ti kasta. Kasano ko maajak ibaga? Kita man ni Kapitan ijay salas ti balay da. Na, nakatugaw mo ngagpaisaw. Kanaw ang naawat yu jay honorarium yaw. Di kalman. Kita man day ta. Naawat na, nagtugawan. Agmalmalum nandita, ngagtugtugaw. Sumipngatan. Ngam ni uncle mo Kapitan. Nakatugaw pa'y laang ijay. Una na. Isungarod ako naglaka ti trabaho ti Kapitan. Narigat. Ni uncle mo, marigrigatan ka day? Gatwain, mabambanog tupay ka na yawn. Pakabanugan na ko ma. At ti aramidan ni Uncle Kao. Saan lang agtugtugaw akas iti kunam? Ay, lugay ti barangay ken kuana. Kuaraw, sayang laeng ti maawat na nga honorarium na. Agpapaayab manon ni Kapitan iti meeting. Meeting kay meeting. Ado kano nga main dagiti holdapar dito'y barangay. Anya? Adapay kano kidnapper. Na, nagaduda matay. Isu arumbang agalibtak kami. Ala, ag-meeting kayo nga raw. Tapno mapaksyat dagita managdakdakas. Anya ngay a klase a meeting daytoy, Kapitan. Agkikinita tayo matlaangan. Anggal, rugyan tayo na ti meeting tayo. Aldawan, mapanak pa'y agisaang. Agmi-meeting tayo. Ha? Meeting dayto yan? Agkikinita tayo. Umdasin dayta. Amo kunti kaya tasawan ni Uncle Kao. Ipalawag mo kadakwad raw. Unang kail. Kita andak. Kita anda kalaang? Mawatan niya no kita andak laang. Denggan nyo di kwaraw. Anya ngay datangar aramidam, Chief. Agkiram-kiram ka matlaangan. Awatan nyo ngamin Padpadakkalan na laang matdagiti abot ti agong na. No di yung pa'y lamawatan. Jak lamaw. Kasjay gayam. Naawatan nun. Nalpasan ti meeting ang kail. Naawatan dan ti kayat mong aramidan dan. Kitain nyo day taak kinalaka ti trabaho ni Kapitan. Ibaon na kayo laang ngagronda. Wala na. Isu nga ruti pagmimitingan me. Puro automatic. Agasam day ta. Imbilin na pa'y. Ano makita mi dagiti holdapar, kan dagiti kidnapper. Tiliwan min adagos. Kag, anya nga itaramidin na? Awan Aguray laang ang matiliw me. Naglaka talaga ti trabaho ti Kapitan. Ay, delikado ti biyag me, nana. Ay, katalaga
Itay-tayayaw ti kakaisuna abiyagyaw. Kabayatan ani kapitan, agkoy-koy-yakoy lang, ijay balayda. Miniting mo gayam dagiti tanod mo, Inteng. Ewan, taning nakastragan dito yung barangay tayo, dagiti holdapar ken kidnapper. Ay, kahit binilin mo ida. Una. Kunak nga agalibtak da, saan da ba't maturaw? Ay agasim mo't day tabannog da. Hakat si kangay mo't a kapitan, anya ti aramidam. Anda ngay kumati aramid. Si kangarod ti kapitan. Rumbang laang nga ado ti aramidam. Timing! Tumay timing aklang dungap. Kasano ngay no saan da amatiliw dagita ahol dapar kas kada kidnapper? Sakton ti makaamaw. Ay, Inteng, masapol nga agaksyon ka. Tapngam, iwarwadas ni Marituyang ang naglaka kano ti trabahom kas kapitan dito barangay. Pagana da ita? Wain, awan kano ti aramidam. Jalatan agaw awat iti honorarium mo ti pagalistuam. Ay, saan nasaya at da ita dengkan? Ay, katwan isungag trabaho ka anaimbag. Ipaneknek mo kan ni Marituyang asaan analaka ti trabaho ti kapitan. Anya ngay nga tater aramiden dagita at tanaw, maray. Ayan daya. Agtugtugaw dalaang may ijay paradaan. Agin inanada siguro Ay, nagmayatan na biyag. Kabayatan ani kapitan tayaw. Agtugtugaw laang. Ay na Marituyang, di mo ka di idadildilawan. Tauray no makitkitam nga agtugtugaw da, agdamar aramidan da. Jakla pa tiyan. Kasano ko mga aramidan da no agtugtugaw da laang mag. Aguli magkalakad Ay, sana mabalay nga agul uli makaklaang maray. Butante akmag, jacket din agtagaray. Anggail, daw may ipadamag kan ka. Anya da ita? Kabayatan ti pa nagtugtugaw medyo paradaan. At da nasiputan mi alalaki ang mapagduwa-duwaan ti gunggunay kan pa nagrup-rupa da. Sa bali ti rupa da, Anggail. Anya trupa da? Agrup-rupa da holdapar kan kidnapper. Sigurado ka? Unang, Anggail. Da talang tinadlaw, ma'am. At da pa, Anggail. Anya pa? Nahangot ko ti payud da, Anggail. Talagang agat managdakdakas da. Iso amamatiak nga isuda dagiti holdapper ken kidnapper. Payud da pay lang. Kat, anya nga ro ti aramidam, wano planom, no holdapper ken kidnapper dagijay. At pampanunutak. Panunot ka, panunot. Anya nga ron? Amin apa nang nga aramiday. Nasken a panunutan pa nga umuna. Nasken a planuin nga umuna. Ni mat Marituyang jay magmagna. Papananang ata. Ay, mapanamanan siguro ipasikat dagiti alahas na. Ay bagbagam day ta ako maren. Mga numadaksan no day ta lagpaspasikat yan aramidin ha. Maray, papanam. Di talaang maray. Ay, kunak no addanas ka na papanam. Kompleto mo ti alahas mo. Nadlaw mo mat gaya, maray. Asino ko mati saan ang makadlaw iti nagdadakkel nga aritos mo. Daytoy pa'y kwintas ko Kan, day taawit mo apitakam. Napunaw iti kwarta daytoy, maray. Aya, sagsasangaribo, maray. Ay, di mo ibagbagati kasta. Ngamen, nakastrakan dito barangay tayo dagiti holdapper kan kidnapper. Adamot dagiti tanod amang protektar kada tayo. Makasisirap mo't dagita nagdadakkel nga alahas mauna na tuyang. Ay, masisirap ka, kwaraw. Una na.
Dagitan samot dagiti sagsasangapulo ala ko day di palingkay. Anya, ay na, di ka la nagbainan anang ibaga iti dayta, kwaraw. Balitok dagitoy alahas kaw. Ha? Puro abalitok dagitoy. No kasta, nagningina dagita? Permi ah! Ay, saan yung arod nga ipaspasikat, tanay? Delikado kadagiti managdakdakais. Ipaspasikat ko ayamay. Masapul aya nga isuot mo amin dagita alahas mau. Idintutad da ka mo dito barangay tayaw. Saan met amabalin ang dalaang iyay unag tilakasa? Apay na panamaray. Napan kumat inrampa da ito'y alahas ko ah. Day takot tikon ko nak. Masapul ay nga ipasika mo dagita nga alahas mo. Ay katsiyempre ah. Tapno maamuan nyo may nga daw ti alahas ka. Amo me, akumpleto ti alahas mo. Wan maray, makita may. Kan amo me nga ado ti kwartam. Napuno nga ron da ito'y pitakak. Ngam jay utang mo asa nga gasot dito'y tersinak. Di mo pa'y mabayadan. Nagsingir ka manin ako nakon. Nay, makitam day tapuraw aban. Wan maray, limapas ma. Saan nga ta dagitay holdapper kan kidnapper dagita? Ha? Kat mo may dagsipot-sipot dito'y barangay tayo? Ay sos. Ay, ingkay katunan dagita alahas mo maray. Kan ingkay dulin dagita ado akwarta. Wan maray. Sikan samot isip-siputan dan. Ha? Angkal, adda manan ibagak. Ano dayta? Agsipot-sipot kanon dito'y barangay dagiti managdakdakais. Ay, at plan-plan mo akwarab. Anya day tanggal? Pagtitinulungan tayo at tiliwan dagita managdakdakas. Wananggal. Nasken asan da agbaligi iti dakas a plano da. Talaga asan tayo nga ipalubos nga garamid da iti dakas? Tapnosan nga bagbagan ni Marituyang. Ngawan maar-aramida ka kapitan. Hindi na lamaw. Ado ter aramidam dito'y barangay tayaw. Unmat! Saan nagaputag tugtugawa kat awanan ti maar-aramida? Sumik mga ito, nanatuyang. Saan kan arumar? Mapanak nga rod gumatang iti Ricardo di tatersina ni Maricuanang. Kuna ni Kapitan, abawal kanon ti rumwar no kastoy asumip ngot. Day talaang matiam mo ng aramidan. Tiag palagay. Saan na ngamin akayat ang maisagmak tayo? Oho, adulamay. Mapanakit day. Manaw, ti bayad jeri ka daw, maray. 5 piso laeng. 5 pisaw? Mabitla ang Maria. Talaak dito'y pitakak. Na, ay sus. Nagadun akwarta. Di mo sirsiripon, maray. Ipagpakita, may. Aha, awan samot ti 5 pisos a kwartak. Puro sagsasangaribo ngamin kag ti kwartak. Di mo kunaan na dayta sangaribo ti pagbayan mo kat 5 piso lang tigatangam. Ay utangak pa'y laang Maria. Ay, unay matan. Ilistam di ka. Aganad ka nga ron iti panagawid mo tanay. Napuno iti kwarta day tapitakam. Ay una yan. Nagsip ngeten agpaisaw. Agdamot street light. Ngam agkiram-kiram mag. Hold up tayo eh. Ha? Ay sos! Hold upper kayaw? Patayin da ka, no? Di mo itinday tapitakam. Patayin da ko na takaos? Ito mo dagos na tapitakam. Ay na! Sapay nagadupay ti utang ko ajak pa'y nabayadan. Awat bibiyang mi dito utang mo. Itin mo na tapitakam. Mare! Saan mo nga kita? Kapitan! Sakti makaamo ka dagito yung managdakdak. Sikat ti kapitan. Ewan! Sak! Naklakayan magkayam. Yang ati mo maramidan. Dito na yun Iya! Dito. Ay, dito. Ay, naglaing kayam ni Kapitan. Nagsiglat ng kayam alumapan. Ayan nandag iti kalaban. Awan dan samot tan, Chip. Nagbayag kamot ngamin nga tumaray. Imunamot ni Uncle Kaw.
Nga mapay ngawan mo't dito'y naglalabanan da. Nimot na natuyang tinagbatay. Ay, agdamag-daman kan ko, ana. Nanatuyang. Imay kayo pailaan, nagladaw kayam. Ayan nga dagiti managdakdakas. Impan ni Kapitan Idan ijay police station. Anya? Kinalaban idan ni Kapitan, nakitak ti pa ng karate na kadakwada. Iso tiga punan api naunak ni Uncle Kao. Tamo ka nalay nga lumaban. Ay na, bilibakun kan ko anak waraw. Talagang aramidin na gayam ti trabaho na kas kapitan dito'y kabildatan. Mano ti kwartam ngay nala dagiti managdakdakes ngay. Awan maray, ngamen, insalakan nak ni kapitan. Linabanan na dagiti hold upper para kanya. Ay, Mayat ano kasta? ay, kasla kurang jay mauawat ni kapitan nga honorarium na. Taapay mo't anak ko nam ti kasta. Agasam ngay, nagadaw ti kinalaban na ama nagdakdakos. Kun jay panangispal na kanya. Iso akurang jay honorarium na noar arigan. Ay kawan amaray. No kaya tayo at tulungan ni Kapitan. Aganad tayo matakanayon. Saan tayo nga agpaspasikat nga awit-awitan dagita dadakkel agatad kas kada alahas nurumwar tayo. Ay, uwan maray. Uray ado ti kwartak. Jakon ipadpadlaw. Agpasimpli aklay ngayon. Kastaan na natoyang. Tulungan ni Kapitan. Tapno saan amarigatan iti trabaho na. Dita barangay kabildatan. Ala sigay. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan! Entay! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.